Znači, na omiljenom oglasniku, iz kojeg znam zvat vas doma na mobitel telefon, ima ovakav oglas. Objava vaših oglasa u većim oglasnicima. Znači, neki oglasnik koji je veći od ovog oglasnika je dao oglas da možete oglas objaviti u većem oglasniku. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Vidim ovdje imate u ovom oglasniku, ste stavili oglas da mogu svoj oglas dati kod vas jer je vaš oglasnik veći od ovog oglasa u kojem sam ja dao oglas. Da, možete. Zapravo mi radimo oglase za Zadarski list, stavite s RTL-a, Šibenski novi tjednik i Glas Podravine. Znači, jedan poziv, imate oglas na svim tim oglasnicima. A recite to, vama sad dam ili... Pa mislim, možete dati meni, možemo, ako nije problem, čuti kroz jedno pola sata, otprilike da dođem do ureda, pa da se možemo onda dogovoriti o svemu. Malo mi je to kasno, znate, za pola sata, da mi se ne bi prodalo. Ma neće se prodati, evo sad sam vani pa ne mogu upisati vaš oglas, znate. A da li bi bili toliko ljubazni? Nije teško. Nije teško. Di ste vi sad? Ovako, tu smo na Korzu. Di na Korzu? Na Fjumari, tu kod Mrtvog kanala. Vidite me? Ne. Vidite, mašem vam. Ne vidite niko ko mi maše. Pogledajte, u plavoj trenerci, vidite me? Plava trenerka. Pogledajte preko pogledajte. Preko. Ne, nikog ne vidim, plave trenerci. Čekajte, evo sad ću s dve ruke. Vidite me sad? Ti vidiš nekog da maše, ja ne. Evo gledajte, sad ću vam pokazati, evo vidite, sad ću vam jezik pokazati, gledajte. Jeste vi samo zecate ili? Vidite me, evo skačem. Vidite me. Pa dođite tu kod Rozi bara. Di ste? Kod Rozi bara dođite. Ma di ste sad točno? Pa vidim vas, tu ste na Fjumari. Pa kažem, dođite kod Rozi bara, ako znate gdje je Rozi bar. Bivši. Ja samo znam gdje je plavi bar, Rozi bar ne znam gdje je. Pa, mislim, ako se znaš samo ovako zafrkavate, to je jako smjestene posao, ne znam, šta mislite s tim? Ne, dao bi oglas, evo, zapamtite. A onda nas zovite na 060523631, tamo će vam klijent, telefonici uzeti oglas. Slušajte me, gospođo. Da. Znači, dajem oglas. Nazovite, onda ovako, najde nazovite, pošto ja vani ne mogu pisati, nazovite ako želite. Ne, dobro, samo da vam... Zašto ste odmah, vidite kako je to... Ako želite, gospodine, ako želite predati oglas, ja sad ne mogu pričati, obavljam svoj posao. Ma je, ali samo bi vam... Ja bi vam samo nešto... 060523641. Ali ja bi vam samo nešto želio reći. Halo. Nazovite broj 060523641. Tamo će klijentice obaviti svoje... Ne morate onda zvat, gospodine. Ali samo sam vam htio nešto reći. Nemate vi šta reći. Nazovite tamo, predajte oglas. Ali čekajte da vam kažem. Vidite me, mašem.